درود و درحبات منچ آصاف آن لائن محلم بلوچ ایواد بلوچستان صبح 7 بجے مارچ 18 تاریخ خروج شنبہ دلگوش کنے سرحالہ بلوچستان خانہ شماری سرجم مردم شماری بنداد مردم شماری محکمہ گوشگین کے صوبہ 96% خانہ شماری بودتگو 4% جاگا امن و امنی سبب انگتا پشکپتا بلوچستان وانو گزانگے 9 پوسٹانی بھرتی عمل بنداد بلوچستان سیاسی و چاگردی راشونانی بھرتی کاراں پہک و پلگاریو امیدوارا میرٹ سردارگے لوٹ بلوچستان دمک جوبا 2 گاڑیاں سر تیرگواری 7 مردم بیرانو یکی ٹپی بلوچستان سروزیر میر قدوس بزنجوے سروکیہ ایپکس کمیٹی دیوان بلوچستان ٹریفک کا ذہانی کم کنگے چاروں بچار دیگر بازی فیصلہ بلوچستان نیشنل پارٹی گشتہ کے افغان پناگیر بلوچستان حقہ ورگیاں مردم شماری ہوار کنگ مباں کوئٹہ رمضان المبارکہ پیسر ہمک روچی چی ذہنی نہاد گیش گراں بہائی دورہ چا دکاندارانی ایوڑی کارا معلوم تکان سرو پریشان قومی اسمبلی اسپیکر راجہ پرویز اشرف گشتہ کے بلوچستان آؤ کے حکومت پیپلز پارٹی بھی سندہ ای آئی وی نادرائیہ 624 زاگانی بیرانی بوگے حال زمان پارکہ ڈاہو شور عمران خان و پی ٹی آئی بازی راشونانی سرا کیس جوڑ لاہور پولیس زمان پارک کے سیکیورٹی یلا داتا ایران فائر فیسٹیول آسگواری لیب چبنگرگا کم چکم 11 مردم بیران 6,065 ٹپی نو سرجمی حال بلوچستان خانہ شماری کارانی سرجم بوا کپت مردم شماری بندات بوتا صوبہ خانہ شماری کار 96% سرجمی و امن و ایمنی نگینی جاورانی سببا 4% دمگا خانہ شماری نبوتا مکرانی 228 بلاکا نوکے تکنیکی سببا دارک بوتگی مردم شماری یکو دو روچا بندات بھی مردم شماری محکمہ گوشگین کے بلوچستانہ چا 1 مارچا 11 مارچا خانہ شماری کار سرجم کنک بوتا ضلع کوہلو دمک کاہانو قلات دمک جوہانا امن و ایمنی نگینی جاورانی سببا خانہ شماری نبوتا آئیے گشتہ کے بلوچستانہ خانہ شماری شرح ملک دیگا صوبہاں جوان تریں بلوچستان سیاسی گلانی راشونہ گشتہ کہ مردم شماری و خانہ شماری کارا ماگوں دلگوش چارو تپاس کن گئیں بازن جہاں کوتاہیو کمی استو پندل سازی نو سیاسی گلانی باسکانی ذمہ وارییں کہ ایراجی کارا جوانے وڑیا باہر بزورا و مالوکا زانتو سرپدی بدیاں بلوچستان وانا گزانے کے محکمہ نیم کا 9,000 پوسٹانی جار جنک بودتگو ای بابتا کاغدانی جمع کنگے کار پڑ جاہیں حکومت پوسٹانی سرا مردمانی ادارے کے واسطہ ٹیسٹ ذمہ واری سی ٹی ایس پی او بہادر خان ویمن یونیورسٹی داتا بلوچستان سیاسی راشونہ پوسٹانی بابتا دلگرانی درشان کتگو لوٹ کتا کہ وانا گزانے کے محکمہ 9,000 پوسٹانی ٹیسٹ و انٹرویو پبلک سروس کمیشن چیر دستیہ کنگو مردم میرٹ بنیادہ دارک بباں پوسٹاں پر کنگا یک پرائیویٹ کمپنی سی ٹی ایس پی سردار بہادر خان ویمن یونیورسٹی ٹھیکہ دے گے مذمت کنی مارا شک کن کہ ای پوسٹ وزیر و گزیرانی سرا باہرو بانگ کنگ باں بلوچستان سیاسی و چاگردی راشونانی گوشگین کہ بلوچستان بے روزگاری باز ہیں و وانا گزانے کے جیڑا ہوں سک بازاں باعد کہ حکومت میرٹا گو امیدواراں بداری پرچہ کے سفارش و گزارش مردم انچو کی نوکری گرگا وزیرانی منتوار باں پدر ڈیوٹی دے گا ہوں ہمیں وزیرانی بانزلے چیرا چیر باں حکومت بلوچستانہ کے اسکولاں فعال کنگو دریں دمگاں وانا گزانے کے جیڑہانی نیم کا دلگوش داتا ایک آرہ سرجمو برجم وڑیا بی بلوچستان دمک جوبا 2 گاڑیانی سرا تیرگواریا 7 مردم بیرانو یکی ٹپی بوتا ڈپٹی کمشنر جوبا گشتہ کہ جوب دمک قبضیہ 2 گاڑیانی سرا تیرگواری کنک بوتا تیرگواریا آسرا 7 مردم مرتگو یکی ٹپی بوتا تیرگواری گاڑی بن گپتگا لیویز واگدارانی گوشگین کے صلاح بند مردمہ رابستگو گاڑیانی سرا عرش کتا پدا تتکگو شتگا دمگنگرا زرتگو ملزمانی شواز بندات کتا اشتا انگی حال پگیشتری حالاں بیچارے میں یوٹیوب چینل یا وزٹ بکنی میں ویب سائٹ www.asafonline.com نو منا محلب بلوچا بدہ اجازت شمیروچ پہ ایمنیو تاہیر بات